Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ke AEGIS Society kat sepelong ik winter drop ha kat nyodrek ukala lengkot araja apun rio ha Mebaai Resort Umsning Ribhoi District. Ha gaji kiran bekilar petai kubor ha Shillong Press Club ha kat laidri ukala lengkot araja apun rio wa artist manager uba Miki Paul Maulong ulayat hu uba kaniga scene meningkong ban penlong ik winter drop daga jingtmu ban kintiu ba ban iron san ikisam latrai jella ban pen pau perthai ikisap ipong bakidan. Roy thuru bukan sedang saka fashion show nologi jurwai bat kinong tem naga jela bat kinthop kinang shat. Haga nega winter drop on so wani Bentaru de DJ Hanna Shine negeri Russia ban piling o haga nega sengi. Images badi organize ka winter drop 2026 bat ka ban samlong ha nyong trik po Mebaai Resort intro. Kita nak ni di Arian badi bapak untuk fashion show bagi fashion designer dengan DP artis ya kepo mingguan man ai kan tip kepo man ni khot ya ada boro ibai ba man ai dan kita juga sang ni marwa kaji tuju pelong yang konten job aja video tadi kunci mata dan kentiu di lokal artis ba kinyo atat platform pa ifat ya DJ Hanna Shine badai nando Rusia dia haju kopon ikanai ke lokal artis kenang ba kinyo mesin lah kinyo mendan talang kata kurang bagi pelong dari situ ujung kita datang bagi perform lagi lokal artis mungkin show benang mix macam show tekamjo dulu ini dan di fashion show ini DJ kum DJ Zetan DJ Fabian dan ini job Mebaai kum one job sekalian Nico dan lagi penghun jong Kasipat, Ibdibok, Zeno, Given, but jong Desi Mule and Kenzo, kita akan perform tu sini. But kita tu ni berkaitan dengan long shot tu, kini orang ada perform, dia punya kini one side vision, and just do kini kita pelaju ni represent aku pasti Meghalaya, mana pun siapa, unjuk kita yo, but represent dari India, mana pun siapa coba India. Dia imarak lagi tu haju kopor ba telong kawe unta kata masa ini ilut baru kasar kopong ba kumi kun sama idan ka lu ka kata boleh ba ai kasar yang ni kun sama kasih jangan dicelah juga dia ni kuat rak haju jaga ini ada kasar jongki kun sama juga haju kopor ni buru ya i kodu ya DJ Hanna Shine dan Rusia ban sakhi le pai ne jong khmat ba kan lu ki kun samla jong ni jela jong dan sha ka kumbai tunjuk dan berkebuat di wi artis ban saba te tang ta ni na kan jong ang khot we re boro ba kin ai mesin nam kin wan nam ada program ban sepelong akan jong trik po Mebaai Resort intro Umsning so ba kin wan man ai mo tu jika ya yang ini organizer dari program. Jadi kita sesuai dengan kejutan nanti. We are doing it on 17 and we are I'm looking after the fashion show and all. We are hiring around 16 models, out of which 12 are from Meghalaya, including Shillong, Mebaai and Joy side, and 4 of them are coming from Guwahati. And this time we are taking all the new faces because we want to promote local talents who haven't gotten the platform to they want, because we have lots of talent in Meghalaya, but the thing is we have less platform to give them opportunity, so we are trying to create opportunity for them slowly. So I hope this time it will work and will make it good. Dan kami kong indon ini fashion show dan nam tu kin sadan kini dancer entertainment kini dancer kita represent siapa tegi khana tu si bulan dan nam tu kin sadan kini lokal artis banwai bela jupau teng ne ko jela jui dia banang tu sadan kini DJ bala sim laju play sabar mo kum Zetan Fabian dia khadu ing sabu kelas ya DJ Hanna Shine macam setem atau kasi badi na Rusia dia sebab lihat
kini perlu bawa book tiket kelak book nopo skill box but ni sa ai kan ni but kila ban book offline kila ban book nopo ki store ni bang kila like advertisement dengan sa ai ki link ki wa ina book ki tiket kila advertise ni bo news pa te ka advertise lakot mentak lapai saja. Ini kayak even pi pelong tang sini atau pi baga ketiu ya ki kun sama. Hai kaji tujung dalam kata ni pelong tang sini kau ingat ikut ai ka platform ni punya kum kau ingat sama sawe ajo bagi banawa bagi lokal juga. Ini ki lokal ki don kam ne ban siu da siu kan ga. Bakin wantan ne fi ai free. Ya ini lokal bagi wantan ni kimna kam sio ni contribute mengi kum ga ba ki lawan ma mungkin man ia ka sak ko ni ni dan lo ka sen pa ni ai ki ni tujuh kan to kan around to 500 600 kontan people speaking dan karaoke man ka cakap kepada dia bahaya tu kita yang ibu kata ni isi nak Kingfisher premiums beri tadi. We have Kingfisher Premium Water. This is our key sponsor. That is untuk ni contribute ki members ni orang boleh nama ages macam tu. I call Celestial Muse. It's a local fashion designer. She's helping us with the design. It will be like a mixture of Western pool wear. It will be elegant, not very exposing, but elegant, subtle. And because we are giving chance to all the local artists, so we are not taking anyone from outside. We are just making dresses. Also, we are making freshly exclusively for the models only. Girls and 8 girls will be from Ceylon, Boy and Joy, and 4 guys from Ceylon. Ini orang yang penting tu sih. Penting online tu. Dan penting online punya tu sih. Ya tipe apa kiban penting events. Indonesia kini drinks, nani kini secrets, nani kini sendiri perbuatan, tapi mentera apa cuma ikan ikan. Dan nak yang security kensapek kensal kami yang kita betul. Pada Indonesia kalau cak sendiri perbuatan, tapi mentera apa video. Kemudian aku beri berkali entry, nampak media, yang sahai di media pas. Penyokong misalnya jauh backstage, penyokong interview bagi local artist, bagi international artist. Henry nanti YouTubers buat Indonesia away makin dong support backstage. Kemudian, book tiket, kita ada message yang call ni nampak kan? Nine on you, sound on, really way, not nine on you. And so way, kendai lain rio, and will tra, sausan, sound rio. No, not, san kendai, not tra, way not art. But say way number, nyon rio, sound way, kendai art, not tra, sunlight. Kita berdua call dan bahasa Afrika number, nampak details tentang tiket bukaan bu. Lagi ni, kalau bukaan kot kan iki audience mo, kan siapkan tumba kejuan nang jumpi percaya ni ka program macam ni. Setelah ini bukaan penting mah mabagi dan kini permukaan ni announcement. Saya lagi senang labu apa ane Shillong area, Argentina, Mebaai, Barcelona. Dia kau ini buat tip kalau ka gift nani, mak kira-kira bayi ini yang katakan ni, kaba sedang pelbana, kaya yang menurut kelaman sendal dia katakan ini, batin post Instagram dan kita sini kita job. Tinggi bu lu ikan ni, ka sepuluh lucky winners, when you get free tickets, Nampak kan ni kan program tu. Dan kata ini ai kata chance berapa mak? Supposedly lucky winners kalau kita iya kali instructor kita Instagram kita pada kawan terjauh. Dan maka tiket 1,700
Thì should adjust right new spark we should new spark and spark in point gitu. Thì là jeng mu jeng ide ka tiket sing bo du new spark. Ka shong pat ka jeng wan gitu. Tama kata yang maximum gitu.